Magdili-dili ing Angeles City kareng highly urbanized city king Central Luzon kareng kabilang king national finalist para king Presidential Award for Children-Friendly City. Aning report ng Patricia Mamang. Megumpisa ning limangaldong validation ng National Awards Committee o NAC para king Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities king Siyudad ning Angeles. Linob bilang national finalist king kategoryang highly urbanized city. Magdilidiling ing Angeles City ing kinatawan king Region 3 a kinilala paulining balabalaw sa programa at inisyatiba para king kapakanan at karapatan dareng anak. Agpang Mayor Carmelo John Lazatin II, makatutuking kayang administrasyon king pamagpatupad kareng programang manyulong king ligtas at protektadong kapaligiran para kareng anak king syudad. Pinuntunan naman ng DILG City Director Yvette Cosio na maragulyang galal ing pangayabe na ning Angeles City kareng national finalist uling daralan iti king masusing proseso at matinding kompetisyon. Kayabe king validation ing on-site inspection, interview kareng stakeholders at research kareng report ning city government bang siguraduan ning pamagpatupad ning Angeles City kareng apat amani munang karapatan dareng anak ing survival, development, protection at participation. Ing pangayabe na ning Angeles City bilang national finalist, patunay kanon ning matatag at child-friendly governance at balaw sa dedikasyon king kaligtasan at kapakanan dareng kayanakang Angelenyo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.